Hartlike welkom by Agri Monitor. Ons het vandag vir julle 'n baie groot verrassing. Ons gaan aan julle voorstel die nuwe gesig van Agri Monitor. Ek is op pad terug na Republikein as assistent nuusredakteur. Maar ek is ook op pad Nampo toe, Botawil, Vrystaat. Ons is 'n span van 4. Dit is ek en Synergy en Joy. Vandag in die nuus vertel ons vir julle alles. Wat is ou gunstelinge en wat is nuut by Nampo se landbouskou by Botawil. Vandag in die nuus, die groot oomblik waarna ons uitsien, is die Nampo landbouskou wat Agri Monitor gaan bywoon. Ook saam met Synergy en Joy. So ons gaan die Namibiese vlag daar hoog wapper en ons gaan die lang pad, al die pad Botawil toe, gerieflik ry met 'n Toyota Quantum Crew Cab bussie, geborg deur Poepkewits Toyota, en dankie aan Go Agra se geriefswinkels wat vir ons die brandstof gaan verskaf. En ons gaan pragtig lyk, ons gaan uitgevat wees in klere van Agra Safari Den, Piereplaas en natuurlik, hoe gaan ons uitgeken word? Aan ons Namibiese veldskoene. Ek gaan 'n baie mooi leer handsakkie en ander leerprodukte van Shilongo Leather Works. Pick n Pay is ook 'n borg. Goed, daar's ou gunstelinge by Nampo, soos byvoorbeeld die 4x4 baan, die Transvaalse Landbou-Unie se veevoer, vee-arena, die nasie in gesprek wat altyd regstreeks uitgesaai word, baie lekker boerekos. Graan SA het 'n museum daar. Daar is 'n vroueprogram, want onthou, agter elke boer staan 'n boervrou en sy moet ook beloon word. Daar is kamersmakers vir ons vroue waar pragtige leefstylprodukte en handgemaakte kuns is. En as jy nou daar by Nampo is, dis verskriklik groot. Jy kan daar rond beweeg in trekkerwaans, daar's 9 trekkerwaans. As jy land op Ou Artambo lughawe, daar is die Miliehop pendeldiens en dan baie belangrik. So Agri Monitor gaan jou heeltyd op hoogte hou van al die nuus daar, maar daar is ook 'n Nampo toep wat jy kan aflaai. Maar kom ons kom terug op plaaslike bodem. Die bekende weerkenner daarvan Aranos se wêreld, George van der Merwe, het hierdie weidingskaarte, die hele vloei van hoe dit gelyk het. Hy het hierdie weidingskaarte vir ons bymekaar gesit en kyk net, wat se genadewater is reën. Kyk hoe het dit verander binne 'n paar maande. Is dit nie fantasties nie? Baie dankie George, ons waardeer al jou insette wat jy altyd vir ons gee. En natuurlik sê ons altyd baie dankie vir die reën. Baie welkom terug aan Jacques de Tooy. Welkom terug in Namibië. Dis lekker om jou hier te hê. Baie dankie François, baie lekker om terug te wees hier so by julle. So Jacques is die nuwe gesig van Agri Monitor. Ek word nou assistent nuusredakteur van Republikein en ek het vir Jacques al die pad gewerf van die George Herald afgevry sodat hy kan terugkom en weer in die landboubedryf van Namibië kan berig. So Jacques, jy is 'n boerseun van Grootfontein. Yes. Ek sou nie vir julle iemand anders as 'n boerseun gekry het nie, want ons moet asseblief, ons landbousektor is baie belangrik. So Jacques, jy het groot geword op Grootfontein en
Waarmee het julle daar geboer? Jou ouers is nog steeds daar. My pa is nog steeds op die plaas, so dit is 'n regeringsplaas. Hy is so 300 000 hektaar met 12 tot 18 000 bees daarso. Nie ons beeste nie, anderster sou ek dit daarso gewees het. So my pa het die plaas omtrent bestuur vir die regering vir so 35 jaar. Ja. Baie goeie projek. Hy het met die omtrent 200 olifante wat daarso is, het hy kalfpersentasie van so 75% gehandhaaf. So altyd goed daarso. Landbou baie na my hart. Ek is baie bly toe ek die oproep gekry het en hulle het my gevra om AgriMonitor oor te vat. Dalk so 'n bietjie agtergrond oor my. Ja, as ek vir my kan gee. So ek wil net sê wat nuus aanbetref, Jacques is 'n ou redaksielid van Republikein. Ons het voorheen baie lank saam gewerk. Hy was ook by AgriForum. Hy was ook by daar Jacques nou baie grand geraak. By die Amerikaanse ambassade hierso. Ja. En tot onlangs nou, tot eergister of wanneer was hy by die jy het jou vlerke baie al gesprei en jou horisonne verbreed, dis waarvan ek hou. En toe was hy by George Herald. Dit was jou laaste pos daar. So vertel ons bietjie. Hoe meer ek Namibië verlaat, hoe meer raak ek lief van die land. Dis regtig 'n baie spesiale plek. Suid-Afrika het sy juwele en so aan, maar ons sal nou nie daarvan uitbrei nie. Dis nie ons plek nie. Jou hart gaan nie, Jy verlang. Ek en jy het nou al op verskillende plekke gebly en ek het in ander lande gebly oor see en weet jy wat, dis net dis lekker daar want alles werk. Maar jy weet dis nie jou plekkie, dis nie jou wortels nie. Dis nie waar jy hoort nie. En weet jy wat, ek voel net ons wat so lief is vir Namibië. Weet die insette wat ons kan lewer en die verskil wat ons hier kan maak is so groot. So ek stem heeltemal saam. Ek dink op die oomblik Namibië is seker die beste land in my opinie in die hele Afrika kontinent in terme van die potensiaal wat ons hierso het, die goeders wat ons kan doen. Ten spyte die uitdagings wat ons hierso het, ek meen van die noorde waar jy omtrent 600 mm reën kry tot die boere in die suide wat met hulle 150 mm 'n jaar regkom. Niemand is so gehard soos 'n Namibiese boer. So ek sien uit om met hulle weer te werk, soos wat ek gewerk het by die AgriForum. Baie geleer daarso. Ek sien uit om die veilings daar. Grootfontein wil ek so vroeg as moontlik weer 'n bietjie gaan draai by die boeredag. En dan ek het mos nou maar op 'n beesplaas groot geword, maar die skaapboere, en jy ken die mieliebedryf ook, jy ken nie, want ek meen jy was op skool op Tshumeb, so jy die hele mieliedriehoek ken jy? Die mieliedriehoek, groenteboerdery, skaapboerdery, bokboerdery sien ek brei uit, al die verskillende rasse van die beeste gaan ons verken. Dis groot. Ons met die melkbedryf moet ons ook bietjie weer kyk wat daarso aangaan. Ons groen skemas het ongelooflik ontpop. Daar's baie fokus daarop wat veral president Netumbo Nandi Ndaitwah, dit is een van die goed wat sy geïdentifiseer het. Die groen skemas en dit gaan baie beter daar. Iets anders is die Neckartal Dam, want daai moet nou ontwikkel. Dit is ook in die regering wat ek gesê daar moet nou uitbreidings kom. Ek meen hoe lank staan dit? So die Neckartal Dam, dit gaan baie goed met ons druiwebedryf, ons uitvoer druiwe, ons swakara. So dit is wat so wonderlik is van landbou. Dit is so 'n breë spektrum. Groot gesprekke wat gehê moet word. Ek meen die rooi lyn. Storie wat ons daarso uit ek kom ons nou die plaas wat my pa bestuur het is die rooi lyn. Is teen die rooi lyn. Ja, so die druiwebedryf, Neckartal Dam, ek sal maar nie nou uitspreek oor my opinies oor die Neckartal Dam en wat daar moet gebeur. Maar iets moet gebeur. Daar moet en ons hoop dat daar aanspreeklikheid kan wees vir die mense wat beloftes maak en hulle bou groot projekte soos Motor wat daai tyd gesê het. Nou, my weet nog nooit so 'n groot projek gebou soos hierdie ene nie, maar dit gaan nie oor om te sê hoe groot 'n projek het nie. Op die einde van die dag as die mense nie baat vind, die mense wat daarso bly, as hulle nie baat vind uit die projek uit nie, dan het jy nou net 'n ding gebou vir ego. So hopelik sal ons 'n bietjie aanspreeklikheid daarso kry by die mense en dan kan ons van daar af vat. En dan natuurlik die wildbedryf.
Ja, dis al vir my daarso. Ja. NAFA, ons sal vir julle nog 'n oproep gee. Net om te hoor wat gaan aan met hulle. Die beesbedryf, ek is altyd nuuskierig weer om by die skou uit te kom. Die manne wat bietjie geld het om met die interessante rasse te boer en so aan, maar dis eindeloos en dan natuurlik die kommunale boere is ook bietjie na my hart. Hulle het hulle eie uitdagings wat ek ook verder wil verken. Wat van hulle doen. Maar hulle is ook, weet jy Jacques, ek moet vir jou sê, daar's van die kommunale boere wat so ongelooflik gegroei het en die ek moet sê dit is wat die nuwe minister van landbou wat nou nie meer die minister van landbou is nie, ons wag vir die nuwe aankondiging. Dit is een van die goed wat hy gesê het. Alle kommunale boere moet nou kommersiële boere word. En ons is op pad soontoe. Daar's kommunale boere wat fantasties boer. En die beeste of skape wat hulle oplewer in die bokke, dit is ongelooflik. Dit is kommersiële boerkwaliteit. En die kommunale boere is net so lief vir hulle diere. En my syfers is nou 'n bietjie uit datum uit, maar sover ek verstaan, as ek reg onthou, die aantal beeste in die kommersiële sektor en die aantal beeste in die land in die kommunale area, dis eweveel. Die kommunale boere, hulle beeste wat ek nog gesien het, daar lyk vir my baie mooi. Fantasties. Nie dat ek nou 'n kundige is of so nie, maar ek vra daar 'n mense opinie. So nee, die kommunale boere en die kommersiële boere het hulle eie unieke uitdagings en 'n mens moet nie die een bo die ander een en daar so plaas nie. Want uiteindelik die landbousektor se sukses hang af van albei van daai twee. Dis nie dat die een belangriker is as die ander een noodwendig nie. En die landbousektor is die grootste werkverskaffer. So binnekort gaan die landbouwerkgewersvereniging weer hulle kongres hou. So ons sien uit daarna. Ek is op pad Nampo toe. Ek gaan reeds daar by die Oranje Rivier wynkelder gaan ek ook aangaan op pad soontoe en ek gaan reeds daar met die wynprodusente daar praat om te hoor hoekom kan ons dit nie by Neckartal doen nie? Want dit kan. Ek dink solank as wat daar politieke wil is. Presies. Gewoonlik as 'n mens bietjie die finansies, as daar geld gemaak kan word, dan sal die mense betrokke raak. Miskien sien hulle nog net die geld hê. Of die geleentheid nie. Die geleentheid wat daar is en so aan. Maar nou maybe ons het ons uitdagings, miskien kom hulle nog nie daarby uit nie, maar hoopelik op hierdie program sal dit daai verder verken. Maar Jacques, ons het uitdagings, maar weet jy, ons het ongelooflike visionêre mense in die landboubedryf. En dit is, weet ek het hier in hierdie stoel al, het ek soveel ongelooflike slim visionêre mense gehad wat soveel planne vir vernuwing het. Dat ek is so hoopvol. Weet jy, verlede jaar was my tema hoop. Hierdie jaar is my tema, en jy moet nou 'n bietjie aangaan daarmee, die jong boere, wat soveel innoverende denke en vernuwings het. En weet jy wat, jy gaan net 'n fantastiese tyd hê. Nou net toe ek begin voel, okay, ek het my voete gevind hier. Maar ek voel net Republikein was maar nog altyd my hart en siel vir my hele loopbaan. En ek wens vir jou alle voorspoed toe. Jy gaan 'n wonderlike tyd hê. Ons produsente en ons boere en ons hele landboubedryf, ons verskaffers. Dit is, hulle verwelkom ons altyd met oop arms en ek sê baie, baie dankie. En welkom en baie dankie dat jy weer terug is in Namibië en by ons aangesluit het. Ek sien uit vir die pad wat ons gaan loop, Françoise. Weet jy, ek sien net 'n blink pad vorentoe vir ons landboubedryf. Regtig, ek is baie meer positief as verlede jaar hierdie tyd wat ons 'n droogte gehad het. Die hele land, weet jy wat in Namibië, alles word ons reggemaak met reënwater. Ek wil nie so praat asof ek nou te veel kennis het, maar ek wil elke droogte wys die Namibiërs en die boeregemeenskap net hoe kan hulle saam staan. Ek onthou hoe die groepe bymekaar kom, hoe die lorries die voer gaan aflaai en so aan. Dis ongelooflik. Dit voel vir my hoe swak, hoe moeiliker dit gaan, hoe beter. Hoe sterker staan ons saam. Hoe sterker kom die boere se identiteit daarso uit.
So En ons sien julle dan by die NLE Agri Braai. Ek dink ek en jy gaan sommer saam. Ja, ek sien uit vir daai NLE Agri Braai. Dankie Jacques, welkom. Dankie baie, dankie. Be limitless with Phoenix 8. A reimagined design for limitless performance, Phoenix 8 has evolved, featuring either an AMOLED display or an always-on MIP display with a solar charging lens. Phoenix 8 now gives you the choice of spectacular color and contrast, or even greater battery life. And to further amplify its rugged design, Phoenix 8 is now equipped with a rugged sensor guard and leak-proof buttons to protect essential sensors. Phoenix 8 is fitted with an integrated speaker and microphone, freeing you to control aspects of your watch with your voice. Taking it a step further, phone-free voice commands help expand your capabilities when exploring. Extreme battery life gives you unrivaled freedom to explore or train without needing to charge each night. Vast improvements to its integrated mapping capabilities allows for dynamic round-trip routing on runs. Simply set your target distance and go. Phoenix 8 will guide you. And Phoenix 8 allows for sport-specific strength workouts, providing incredible training to help improve performance. Be limitless with Phoenix 8. Only from Garmin. Good day farmers, my name is Erastus Garuka. I'm the Technical Advisor for Livestock and Rangeland Management in Agribank Advisory Services. So today we are going to discuss about plant succession. So we are going to talk about the stages under which grasses grow. So we are focusing on the grasses. So they have different succession stages, and we have three main ones, which is the pioneer stage, the subclimax stage, and the climax stage. So under all these three stages, you would find different grass species. So probably meaning certain grasses prefer specific growing conditions for them to establish well and maybe distribute themselves. So where we are standing here, we have a couple of grass species. We have Eragrossus porosa, you can see Porgonathria flecky, you can see Chlorus virgata scattered all over, and some Aristida congesta and so forth. And again, here, this big one that you see here, it's Stipagrossus uniplumis. So this is a perennial grass, but the others that I've mentioned, the Eragrossus porosa, Chlorus virgata, Aristida congesta, those are annual grasses. So the annual grasses that I've mentioned, they will fall under the pioneer stage, okay? Whereas this perennial grass, Stipagrossus uniplumis, falls under the subclimax stage, or it's referred to as a subclimax grass. The others are referred to as the annuals that I've mentioned and annual or pioneer stage grasses. So there's the other stage, which is the climax stage. That's where you find most of the preferred grasses, most of the valuable, highly valuable grasses like the Cenchrus ciliaris, Antephora pubescens, Schmidtia papaphorates and others, Brachiaria nicorpedata and so forth. So the climax stage is where you would find most of the good or the best grasses that you will find in terms of grazing values. So now, how do the grasses behave, or how do they come about establishing themselves under these succession stages? So if you have your areas disturbed, like your grazing areas are heavily grazed, or there's a lot of movement on that area, so there's a lot of trembling, there's a lot of grazing happening, a lot of disturbance. So probably meaning that soil is being disturbed such that it's also losing its value in terms of able to grow plants, for example. So but that can be like, for example, there will be soil erosion, or
there can be surface capping, where the soil is now becoming so hard that maybe some seeds will not be able to penetrate and grow, or there will be so much erosion to the extent that maybe the organic matter is washed away or the fertile topsoil is washed away. And then how will these grasses now behave in terms of growing in such conditions? The pioneer stage grasses, they don't even require a lot of investment in terms of soil nutrients, in terms of soil moisture, in terms of sunlight, for example. So they prefer disturbed conditions, or they take over areas that are disturbed. So the examples that I've mentioned again, like the Eragrostis porosa, Aristata congesta, and others, Chlorus virgata, they would prefer, or you would find them in those disturbed areas. So that is now the pioneer stage. If you find most of those grasses in a specific area, then it means that area is under the pioneer stage. All right, but then things can change again. If, for example, you are doing some proper grazing management practices where you are resting areas and so forth. So if, for example, your area is under the pioneer stage and you begin to take care of it, you begin to rest the area and so forth, grasses under the subclimax stage will start to also establish themselves, because most of the grasses in the subclimax and in the climax stage, they are also sensitive to disturbance. So yeah, with less disturbance, then some grasses will start to come to take over such grazing areas. So then after pioneer stage, the grasses that will follow will be the ones under the subclimax stage. And then if you continue to practice better grazing and so forth, then the best grasses will start to appear. Those are the grasses such as Cenchrus ciliaris, the Brachiaria, or the Smithia papaphoratus will start to take over, meaning that that area is well taken care of, or the soil condition has improved such that it's able to sustain or to grow these good grasses. So those grasses in the climax stage, the good grasses that we wish to have on our farms, are very sensitive to disturbance. So if you are over disturbing the area, or if you are overgrazing, if you are trembling and so forth, if there's a lot of erosion and so forth, those grasses will tend to disappear, or to just remain dormant, or maybe, in fact, under every soil there's a seed bank. So that seed bank can only open once the microclimate above is favorable to them to grow. How do you differentiate a perennial grass from an annual grass? The most important thing is the root system and the whole stump. So if you look at the root system of a perennial grass, comparing it to an annual, this is Eragrostis porosa. It's an annual. So look at these two grasses. The one on my left hand, this is an annual grass, it's Eragrostis porosa. On my right, I have Stipagrostis uniplumis, it's a perennial grass. So look at the root system. So it's a mature grass, and this is also a mature grass. So, but then, can you see how deep and complex the root system of the perennial grass is? So meaning this type of grass prefer to extend its root system deep in the soil to extract nutrients and soil moisture and so forth. But again, it has another good function of stabilizing soils, because they also prevent soil erosion, or they stabilize the soils that are prone to erosion. And look at the annual grass, the root system, so simple and shallow. So meaning this type of grass does not even need a lot of moisture for it to grow. So any small amount of moisture on the soil, on the soil, the topsoil layer, it's enough to grow it and to produce it and multiply itself. So that's why in most areas the annual grasses are doing much better, because especially during drought or difficult times when the rainfall conditions are not favorable, most of the annual grasses, or all annual grasses, will do very much better, will do very well. Whereas these ones will do very much poor because there's not enough moisture in the soil. Okay, so that is the difference. And even look at the leaf materials. So the annual grasses, they grow fast, produce less leaf materials compared to the annuals that has to invest a lot into producing more leaves. So this means in terms of grazing to the animals, this carries a higher grazing value. Look at the mass, or the volume that it carries. This is just small amounts. And again,
The perennial grass, the difference is that they grow for more than one season. Okay, whereas an annual grass only grow during the rainy season, and probably if you talk of July, August, it's very rare that you may find annual grasses still standing. It's either they are dead already, or they are blown away, or they are uprooted, and so forth. So the next annual grass will only grow from the seed, whereas the perennial does not dry. It grows from the same stump. It's just that it withdraws the nutrients from the leaf materials and store it under the root, under the soil in the root system here as food reserves for the next growth. So you can even look here. This particular grass, this Stipagrostis uniplumis, you can see these grayish materials. It's an indication that this grass was utilized previously, and these parts, or these grayish parts, somehow they have died. Okay, all right, but then you can also now see these new ones coming out. So it's an indication that this grass was utilized in the previous season up to this level, and then now in this current season it was allowed to grow new tillers, or to have new leaf materials. So that's how the grasses, the perennial grasses, behave. So this grayish part, if you look closer, it's an indication that it was eaten up to that particular level. So then probably the animals must have been removed from the camp, and then it was allowed to recover. Yeah, and you can also relate to the dung. You can see this dung is so old. You can relate it to the materials to say, yeah, there were animals, and this grass has been utilized. But then the animals were taken out, and new tillers came out. Okay, and this is one of the perennial grasses again next to the Stipagrostis uniplumis. This is Eragrostis rigideo. Yeah. So these are the two grasses that can withstand drought conditions, and they can assist our animals throughout difficult times. Even though nutritionally they can still not do better as the grasses in the climax stage, like the Sandcress ciliaris, the blue buffalo grass, or the Kalahari sandquig, Schmidtia papaphoratus. Yeah, so this is the kind of information the farmer should have. Yeah, don't see grass as just grass, but you need to know what grass, what species is it, what is its grazing value, and so forth, and how do you maybe manage to protect that particular grass, especially those that carry higher grazing values. But there are many ways of recovering our grasses by also reseeding or planting them in our grazing areas. Thank you. So as ons weer met julle gesels ons met julle daar uit die Vrystaat uit van Nampo Park. Ons bring vir julle al die landbou nuus, al die jongste tegnologie. En Jacques de Tooy sal hier in die ateljee wees. Die wat Nampo toe ry, veilig ry, ons kry julle op die pad.